I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Cela kuthatha leli thuba nginibingelele phinze nginemukele futhi esihlokweni sethu salamhla seRhapsody yamaqiniso. iRhapsody yamaqiniso ngiyophela incwadi yethu yekukholwa yawonke amalanga lesi ibhalelwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamhla ke ngolwesihlanu tingemashumi lamathathu umfundisi usipha sihloko uthi kuhlonyiswa nekunikwa likhono lebuNkulunkulu. Umbhalo wekuvula wona siwuthola encwadini yemsebenzi yabapostoli sahluko sekuqala sifundza livesi lesiphohlongo kufundzeka kanje. Kodwa nine nitawumukela emandla nasefikile emoya longcwele kini. Niyawuba bofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube ngusekugcineni kwemhlaba. Ligama leNkosi malibongwe. Umfundisi nakafundzisa uqala ngekuthi kunemehluko emkhatsini wamoya longcwele nakehlela eti kwakho namoya longcwele ahlala kuwe. Kusukela ngelusuku lwePentecost encwadzini yemsebenzi yabapostoli sahluko sesibili sizatfu sekwehlela eti kwebantfu samoya longcwele bekukuthi atohlala kubo. Futhi nguloko lokwendekile kithi mayibongwe iNkosi. eTestamentini lelidzala wehlela eti kwebantfu kuze bakhone kufeza injongo letsite yesikhatsi lesitsite. Amen. Uyachubeka umfundisi uthi labanyenti bantfu bakunambitsa lokhu. Lokufaka ekhatsi Elizabeth lowehlela kuye emoya longcwele wase uyagcwaliswa ngamoya longcwele. Umbhalo encwadzini yaLuka sahluko sekuqala livesi le41 uthi kwase kuyendeka kwekuthi lapho Elizabeth eva kubingelelwa kwaMaria umntwana wagquma esiswini sakhe wase Elizabeth ugcwaliswa ngamoya longcwele mayibongwe iNkosi. Uyachubeka umfundisi uthi moya longcwele futhi wehlela nakuSamsoni wamhlomisa ukuthi ende kunqoba lokukhulu kodwa abengakagcwaliswa ngamoya longcwele. Nawufunza umbhalo encwadzini yetikhulu sahluko selishumi nakune ufunza livesi lesithupha uthola ukuthi wase umoya weNkosi wehlela ngemandla lamakhulu eti kwakhe wase uyalidladlabula ngetandla takhe lelibhubezi kwabashengathi udladlabula lizinyane futhi abengakaphathi lutho. Ligama leNkosi malibongwe. Umfundisi uyachubeka uthi nyalo ke njengaloyo lomukele moya longcwele sewunikiwe amandla ekwenta tintfo letingetulu kwaletetayelekile. LiBhayibheli liyamemetela encwadzini yemsebenzi yabapostoli sahluko sekuqala livesi lesiphohlongo ukuthi kodwa nitawemukela emandla. Leli gama emandla lapha lisuselwa kulesi Griki lelithi dunamis. Lokusho likhono lemandla laphilako lekwenta tinguquko. Ligama leNkosi malibongwe. Naka kubaluleka kwaloku. uNkulunkulu uthi sewumukele likhono lekwenta tinguquko mayibongwe iNkosi. Leni ke uhlale esimeni longasithathi. Ukhala futhi uncenga uNkulunkulu ukuthi angenelele. Cha, ungasishintsha. Ngakho qhubeka ulethe inguquko mayibongwe iNkosi. Emva kokumukela moya longcwele bapostoli baphila eqinisweni lekuhlala ngekhatsi kwakhe. Ngamunye wabo abesebenta ngemandla langetulu kwalawo emvelo. Nguyona leyo imphilo ke lakunikete yona. Uma ugcwalisiwe ngamoya longcwele sewuniketwe futhi wahlonyiswa ngelikhono lebuNkulunkulu lekuletha inguquko bese uhamba kulokungetulu kwemvelo onke emalanga. Ligama leNkosi malibongwe. Ndawucela ke ukuthi kulesikhathi sanyalo sisho umthandazo wekuvuma ngalokutayelekile ndawusho emva kwami. Babe lothandzekako. Ngiyabonga kungigcwalisa ngamoya.
longcwele nekungihlomisa ngelikhono lebunkulunkulu lekwenta tingucuko eveni lami. Ngihamba ngadi emcondvweni wami ngebukhona bakho kimi. Ngiveta inhlakanipho yakho, emandla nenkhatimulo egameni likaJesu. Amen. Lamhla-ke na uqhubeka nesifundo ufunza incwadi yaLuka sahluko se-24 livesi le-49. Funze imisebenzi yabapostoli sahluko se-2 livesi le-8 ufunze ngeluhumusho lwe-Amplified Classic. Bese ufunza kubaseFesu sahluko se-3 ufunze ilivesi le-14 uyogcina evesini le-16 ufunze ngeluhumusho lwe-Amplified Classic. Ligama leNkosi malibongwe. Na ufunza lihlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka munye ufunza incwadi yaJohane sahluko se-15 ufunze livesi lekucala uyogcina evesini le-17 bese ufunza incwadi yeTikronike betekucala ufunze sahluko se-3 nesahluko se-4. Na ufunza iBhayibheli ngehlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili ufunza incwadi yaMakho sahluko se-14 ucala evesini le-12 uyogcina evesini le-21 bese ufunza incwadi yaNumeri sahluko se-33. Ligama leNkosi malibongwe. Ngithemba ukuthi nalamhla nibusisekile sisafunza isihloko sethu serhapsody lesihle nakangaka kude kube isikhathi lesitako. Inkosi nibusise nibe nelanga lelihle. Amen. If you've never received salvation, if you've never received Christ into your heart, if you've never experienced this life of Christ that I'm talking to you about, this is your moment. Say these words. Say, "Oh Lord God, I believe in Jesus Christ, the Son of God. I believe He died to save me. I believe God raised Him from the dead, and He's alive today. I confess with my mouth, Jesus Christ is Lord of my life from this day. And by my faith in Him, I receive eternal life into my heart, into my spirit. Thank you, Lord, for saving my soul. I have eternal life now. I'm a child of God now. I am born again. Thank you, Lord." If you just said that prayer along with Pastor Chris, congratulations. Welcome to the family of God.